Nā te katinga o te tāwhārua o te Waioweka, kua whakatārewahia te whakapuaretanga o te ara paihikara o Motu. Kei a Hinerangi Goodman, ngā whakamārama. Ko tōna tika ka whakarewahia tētahi ara paihikara, mai te whakatōhea puta atu ki te aitanga a Māhaki ki tūranga nui i ngā rā whakatānei. Engari, nā ngā tīhaehaetanga a tāwhiri mātea i te rātu wiki, ki te huarahi o Waioweka, purere ana aua whakarite. We don't have good access to parts of the trail, particularly through the old Motu Road or through the Pākehī track. And so for safety reasons, it's not going to be officially open until we can have direct access to those areas. He mate ke anō tēnā, hei te hōtoke nei pēr. Te nui o ngā one, ngā era āhuatanga ka riro mai te Waipuke ki o Pōtiki. Mō tēnei kamupene kai Pākehī e rika anō ana ki atu wherahia taua ara, kua tārewahia te wā mō te mahi moni. Pretty sad, but I mean, this is a Pōtiki and we sort of go with the flow sort of thing, but it would have been nice to have it up and running and everything sort of kosher and that. We're looking forward to getting our little spot down there and barbecue and kids shirts and a big promotion. I tā mātau haerenga atu ki te whakaahua i te horo, kāre mātau I āheitia. I tēnei wā ko ngā taraka anake e whakawāte ana I te horo, e āheitia ana ki runga ki tēnei huarahi. Ki nā whakamārama anō hoki, arā ko te āhua kāre ai mātau I āheitia, kāre anō kia taunoa ngā horohoro ki tua atu o te horo nui mai te rātu praire. Ahakoa e nei raru, kāre he a wangawanga a tēnei o te hunga taiohi. It's pretty cool, eh? He rua marama ne ke atu rānei te wā ka noho kati ai tēnei huarahi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.